Munsi y'amazi ku ndiba y'inyanja hirya no hino ku isi hacumbikiye ubutunzi bubarirwa mu gaciro k'amamiliyari y'amadolari y'Amerika. Gusa ubu butunzi kuba buraha si amahitamo ya ba nyirabwo, ahubwo bwahashyizwe n'impanuka. Aha hacumbikiye ubutunzi buteye ubwoba kuva ku mato yari atwaye ubutunzi bubarirwa mu gaciro hafi ka miliyari 20 z'amadolari y'Amerika, ukamanuka ukagera no ku bwato bwari butwaye ubutunzi bubarirwa mu gaciro hafi ka miliyoni 218 z'amadolari y'Amerika. Kuva kera ubwikorezi bwo mu mazi bwari inzira nyamukuru yanyuzwagamo ibicuruzwa byiganjemo iby'agaciro gahambaye nka zahabu, ifeza, diyama ndetse n'ibindi. Hagati y'umwaka w'1500 ndetse n'umwaka w'1700 ingendo nyinshi z'amato zarakozwe bakura ubutunzi ku mugabane wa Amerika bujyanwa ku mugabane w'Uburayi. Amenshi muri aya mato yabaga ari abanya-Espagne ndetse n'abanya-Portugal. Iki gihe hakoreshwaga amazi y'inyanja Atlantique. Si inzira yonyine yo mu mazi yakoreshejwe, kuko bigeze hagati y'umwaka w'1600 n'1800 havutse izindi nzira zinyuranye zakoreshwaga n'amato mu rwego rwo kongera imbaraga muri ubu bucuruzi. Aha batangiye gukoresha amazi y'izindi nyanja zirimo inyanja ya Caribbean. Aha hafatwaga nk'ihuriro rigari ry'amato menshi ya Espagne. Indi nyanja yakoreshejwe ni inyanja y'Abahinde. Iyi yakoreshejwe cyane n'amato y'abanya-Portugal mu bucuruzi hagati y'iki gihugu n'ibindi bihugu birimo Buhinde, Afurika y'Uburasirazuba ndetse na Aziya y'Amajyepfo. Bakoresheje kandi inyanja ya Pacifique. Iyi ni inyanja nayo yakoreshejwe cyane n'amato ya Espagne mu bucuruzi hagati y'ibihugu birimo Philippines na Mexico. Iki gihe banyuraga mu nzira yamenyekanye cyane nka Manila Acapulco Galleon Route. Iby'aya mato n'ubutunzi bungana butya yari atwaye byarangiye bite? Igihe nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Mu myaka ibihumbi ishize amato yatwaraga zahabu, ifeza, amabuye y'agaciro, ibiceri, ibirungo, ibihangano by'ubugeni, intwaro ndetse n'ibindi bintu by'agaciro hirya no hino ku isi akabitwara binyujije mu mazi y'inyanja. Amwe muri ayo mato yararohamye kubera impamvu zinyuranye zirimo imvura zikomeye, intambara, amakosa y'abayoboraga ubwato, ibitero by'abambuzi bo mu nyanja bazwi nka pirates ndetse n'amakosa mu by'imyubakire y'ubwato. Amwe muri ayo mato yamenyekanye cyane nk'amato y'ubutunzi yarohamye. Iyi nyito ikaba ikomoka ku kuba aya mato yarabaga yikoreye ibintu byinshi kandi by'agaciro. Gusa aya mato yarohamye ntabwo yose yabaga atwaye zahabu, kuko hari n'ayabaga atwaye ibindi bintu binyuranye kuri ubu bishobora kwifashishwa nk'amateka agaragaza uko abantu ba kera bari babayeho. Iyo bavuze ubwato bw'ubutunzi bwarohamye, ni ubwato ubwo aribwo bwose bwaburiye mu mazi y'inyanja kandi bukaba bwari butwaye ibintu by'agaciro cyangwa ibindi bintu bifite akamaro mu mateka y'isi. Ubu butunzi bwabaga burimo ibiceri bya zahabu n'ifeza, amabuye y'agaciro, imirimbo n'imitako, ibikoresho by'ubugeni, intwaro za kera, inyandiko z'amateka ndetse n'ibikoresho by'imico gakondo. Ese kuki aya mato y'ubutunzi yarohamaga? Impamvu ya mbere nyamukuru ni imiyaga n'inkubi z'amazi. Imiraba minini n'umuyaga ukomeye bikiyongeraho n'amazi menshi, ibi byashoboraga kurimbura n'amato manini cyane kandi bikaba mu buryo bwihuse. Impamvu ya kabiri yari abambuzi bo mu mazi n'ibitero byabo bagabaga ku mato. Ibisambo byo mu nyanja nabyo byashoboraga gutera amato yabaga atwaye ibintu by'agaciro. Muri uku kurwana nabyo bikaba byaviramo ubwato kurohama. Indi mpamvu yari intambara zo mu mazi. Amato menshi yarohamye biturutse ku ntambara zabaga zirwanirwa mu nyanja. Hakiyongeraho kandi n'amakosa yakorwaga mu gihe cyo gutwara ubwato. Mbere y'ikoranabuhanga rya GPS, Global Positioning System, abasare mu kuyobora ubwato bakoreshaga inyenyeri, amakarita ndetse n'ibindi bikoresho byo kubayobora. Muri icyo gihe ikosa rito gusa byashoboraga gutuma ubwato bugonga amabuye cyangwa bukajya ahantu hatifuzwaga. Indi mpamvu kandi yashoboraga kuba inkongi cyangwa se iturika. Amato yatwaraga imbunda cyangwa ifu y'imbunda izwi nka gunpowder ndetse n'ibindi bintu byaka, nayo rimwe na rimwe yashoboraga gufatwa n'inkongi y'umuriro. Ibi bikayaviramo kurohama. Hari kandi n'amakosa y'abantu ubwabo, arimo kutita ku buzima bw'ubwato, kubupakiramo ibintu byinshi biburengeje ubushobozi ndetse no gufata imyanzuro mibi mu gihe cy'urugendo. Ibi byose tumaze kugarukaho ni zimwe mu mpamvu nyamukuru zashoboraga kugira uruhare mu irohama ry'ubwato. Hari amwe muri aya mato yarohamye yikoreye ubutunzi yamenyekanye cyane. Bumwe muri bwo ni ubwitwa Nuestra Senora de Atocha, bukaba ari bumwe mu bwato bw'ubutunzi buzwi cyane mu mateka y'isi. Ubu bwato bwari ubwato bw'abanya-Espagne, bukaba bwaratwaraga ubutunzi buvuye muri Amerika bujyanywe muri Espagne. Ubu bwato bujya kurohama bwari bwikoreye ibintu by'agaciro birimo ibiceri by'ifeza, zahabu, amabuye ya emerald, imirimbo ndetse n'ibindi byuma by'agaciro. Dore uko byagenze.
mu mwaka w'1622 inkubi y'umuyaga yibasiye amato y'abanya-Espagne yari hafi ya Florida Keys, maze ubu bwato bwa Nuestra Senora de Atocha bibuviramo kurohama. Dore uko bwabonetse. Umuhigi w'ubutunzi witwa Mel Fisher wari umaze imyaka myinshi ashakisha ubu bwato by'umwihariko ubutunzi bwari butwaye, yaje kubugeraho ahari ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa karindwi mu 1985. Nyuma yo kubona ubu butunzi habayeho kubugabana mu buryo bukurikira. Mel Fisher nk'uwari wazanye uyu mushinga wo gushakisha ubu bwato yafashe 5% by'ubutunzi rusange babonye. Ibi ni ibyakomotse muri raporo yakozwe mu mwaka w'1986 ivuga ku igabanwa ry'ubu butunzi bwabonetse muri ubu bwato. Uyu Fisher yari amaze imyaka 16 ashakisha ubu bwato, kandi kugira ngo abone amafaranga yo gukomeza ibikorwa yashyizeho gahunda nyinshi zo kureshya abashoramari bamuha amafaranga. Ubutunzi bumaze kuboneka, buri mushoramari ntiyagombaga guhabwa amafaranga angana n'aya mugenzi we, kuko umugabane buri mushoramari yagombaga gufata wabanzaga kugereranywa n'icyo yari yaratanze mu gihe cy'umushinga. Abandi bagabanye kuri ubu butunzi n'abakozi bajyaga ku ndiba y'inyanja kubushakisha. Aba nabo bari bafite imigabane. Urugero ruzwi cyane ni uwitwa John Brandon, yari kapiteni w'iri tsinda kandi akaba nawe yari amaze imyaka 16 akorana n'uyu Fisher muri uyu mushinga. Mu mwaka w'1985 byavuzwe ko umugabane w'uyu mugabo washoboraga kugera hafi kuri $1,000,000 y'amadolari y'Amerika. Abandi bakozi nabo banyuranye bakoze muri uyu mushinga bagiye bahembwa kuri ubu butunzi aho guhabwa amafaranga ari cash. Kuboneka k'ubu butunzi byagize akamaro gakomeye kuko amakuru yatanzwe kuri ubu bwato yabaye ay'ingenzi, kuko yafashaga mu gusobanukirwa ibijyanye n'ubucuruzi bw'abanya-Espagne bwo mu bihe by'ubukoloni. Ubundi bwato bwamamaye cyane muri ubu bwato bw'ubutunzi bwagiye burohama ni ubwitwa San Jose Galleon. Ubu ni ubwato bwarohamye mu mwaka w'1708. Ubu bwato bwari butwaye zahabu, ifeza ndetse n'andi mabuye y'agaciro yitwa emeralds, tutibagiwe n'ibindi bicuruzwa byari birimo kandi bifite agaciro. Muri uyu mwaka w'1708 ubu bwato bwarohamye mu gihe cy'intambara n'Abongereza, burohamira hafi y'igihugu cya Colombia. Iboneka ryabwo naryo dore uko ryagenze. Mu mwaka w'2015 habonetse ubwato bikekwa ko bwaba ari San Jose. Iki gihe habonetse ibintu bike cyane mu by'ubu bwato bwari butwaye bijyanwa mu ngoro ndangamurage y'iki gihugu cya Colombia. Gusa Colombia yatangaje ko ubundi butunzi bwari muri ubu bwato bukomeje gushakishwa, kandi ko ibyamaze kuboneka bitazigera bigurishwa, ko ahubwo bizabikwa nk'ikimenyetso cy'amateka. Ubu ni ubwato bwari butwaye ubutunzi bufite agaciro kabarirwa hagati ya miliyari 17 na miliyari 20 z'amadolari y'Amerika. Ubu bwato bwakomeje kuvugwaho kubera impamvu zo kwibaza umuntu cyangwa se igihugu gifite uburenganzira kuri ubu butunzi, ndetse n'uburyo ubu butunzi buzarindwa niburamuka bubonetse bwose. Ubundi bwato bw'ubutunzi bwarohamye bwamamaye cyane ni ubwitwa Wide Galley. Ubwato bwarohamye mu mwaka w'1717. Ubu ni bumwe mu bwato bw'abambuzi bo mu nyanja bwamenyekanye cyane. Bwari ubwato bwajyaga bukoreshwa mu gutwara abantu mu gihe cy'ubucuruzi bw'abacakara mbere yo gufatwa n'umwambuzi ukomeye cyane wamenyekanye nka Samuel Bellamy. Uyu yari anazwi ku kazina ka Black Sam. Muri uyu mwaka w'1717 ubu bwato Wide Galley bwaje kurohama, burohama hafi ya Cape Cod muri Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikaba byaraturutse ku muyaga ukomeye. Mu mwaka w'1984 umushakashatsi Barry Clifford yavumbuye ibisigazwa byabwo hari nyuma y'imyaka irenga 260. Kuva icyo gihe hakuwe mu nyanja ibintu byinshi by'agaciro birimo ibiceri bya zahabu n'ifeza, imitako, zahabu, imbunda ndetse n'ibindi. Bimwe mu byabonetse byabitswe mu nzu ndangamurage, cyane cyane Wide Pirate Museum iri muri Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutunzi bwinshi ubu bwato bwari butwaye buracyari munsi y'inyanja. National Geographic ivuga ko igice kinini cy'imizigo yari itwawe n'ubu bwato kitaraboneka, kandi ko ibintu bishya bigikomeje kuvumburwa. Kubirebana na nyiri ubu butunzi bwabonetse, Barry Clifford n'ikigo cye bahawe uburenganzira kuri ubwo butunzi no kubukoramo ubushakashatsi hashingiwe ku byemezo by'amategeko bya Massachusetts. Bivuze ko ubu butunzi butigeze bugabanywa nk'uko byagenze kuri bumwe mu bundi bwato. Ku rutonde rw'ubu bwato bwagiye burohama bivugwa ko bwari butwaye ubutunzi, turahasanga Titanic cyangwa Titanic. Ubu bwato bwarohamye mu mwaka w'1912. Nubwo ubu bwato butari ubwato bw'ubutunzi, gusa nabwo ni bumwe mu bwato buzwi cyane ku isi. Ubu bwato bwa Titanic bwagonze ikibuye kinini cy'urubura mu rugendo rwabwo rwa mbere, aho bwari buvuye Southampton bugana New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iyi mpanuka abantu barenga 1500 barapfuye. Ubu bwato bwaje kuboneka mu mwaka w'1985, babusangamo ibikoresho by'abagenzi, ibikoresho by'ubwato, imitako ndetse
ndetse n'ibindi bintu byinshi binyuranye kandi bifite agaciro kuba ubwato bwa Titanic kari cyane cyane mu mateka yabwo ndetse n'inkuru z'abantu bari baburimo kurusha uko kaba ak'ubutunzi bwari bwikoreye. Hari kandi ubwato bwamenyekanye nka Merchant Royal. Ubu ni ubwato bwarohamye mu mwaka wa 1641. Ubu bwato bwamenyekanye ku kazina ka El Dorado yo mu nyanja. Bwari ubwato bw'Abongereza bwari butwaye ubutunzi bw'Abanya-Espagne. Bwarohamiye hafi y'Ubwongereza nyuma yo kwangizwa cyane n'umuyaga. Inkuru nyinshi zagiye zivuga ko ubu bwato bwari butwaye zahabu n'ifeza byinshi cyane, ari naho hakomotse iri zina babutaziriye rya El Dorado yo mu nyanja cyangwa se umujyi wa zahabu wo mu nyanja. Ubu bwato kugeza ubu aho bwarohamiye nyakuri n'ubutunzi bwabwo ntibiramenyekana neza. Aho ushobora kwibaza uburyo bukoreshwa n'abahanga mu gihe cyo gushakisha aya mato. Uburyo bwa mbere ni ikoranabuhanga rizwi nka sonar. Dore uko ubu buryo bukora. Ubwato bw'ubushakashatsi bwohereza amajwi hasi mu mazi, amajwi agakubita ku kintu cyangwa ku butaka bw'inyanja agasubira inyuma, icyo twakwita eko cyangwa nyiramubande. Mudasobwa ipima igihe byatwaye iyi nyiramubande kugira ngo igaruke, hanyuma igakora ishusho cyangwa se icyo twakwita ikarita y'ibiri munsi y'amazi. Ubundi buryo bukoreshwa ni imashini zizwi nka ROVs cyangwa se remotely operated vehicle. Ni imashini ikoreshwa ikoherezwa kure cyane munsi y'amazi, ikagenzurwa n'umuntu uri mu bwato cyangwa se ku nkombe. Mu gushakisha amato yarohamye, ROV ifasha cyane mu kumanuka munsi y'amazi aho umuntu atabasha kugera. Ikindi kandi iyi mashini iba ifite na kamera igenda yerekana amashusho y'ibiri ku ndiba y'inyanja. Igira kandi amatara akomeye amurika cyane afasha abashakashatsi mu kubona neza iyo bageze mu mwijima wo munsi y'amazi y'inyanja. Zimwe muri izi mashini za ROV ziba zifite n'amaboko y'amarobo ashobora kwifashishwa mu gihe bibaye ngombwa gufata, guterura cyangwa se kwimura ibintu. Ibi iyo birangiye, iyi mashini yohereza amashusho n'amakuru ako kanya ku bantu bari kuyigenzura bari mu bwato cyangwa se ku nkombe. Ishobora kandi no gufasha abashakashatsi mu kumenya neza aho ibyo bice by'ubwato, ibiceri, imitako cyangwa ibindi bintu biherereye. Ibikoresho byifashishwa byo ni byinshi, birimo na kamera zo munsi y'amazi. Izi zifashishwa mu gufata amashusho y'ibyabonetse. Hari kandi uburyo bw'ubushakashatsi bushingiye ku mateka. Iyo bibaye ngombwa ko hakoreshwa ubu buryo, bifashisha amakarita ya kera, inyandiko z'ingendo ndetse n'ubuhamya bw'abagize amahirwe yo kurokoka zimwe muri izi mpanuka iyo babaye bahari. Kubona ubu butunzi munsi y'inyanja ntibihagije kuko no kubukuramo ni akazi katoroshye. Ibi bigorana kubera ko ubwato buri mu nyanja ndende buhura n'umuvuduko mwinshi w'amazi, umwijima wo munsi y'amazi y'inyanja ndetse no kwangirika kw'ibyuma. Hazamo kandi n'ibibazo by'amategeko, urugero nko kwibaza nyir'ubwo butunzi, igihugu gishobora kuba kibufiteho uburenganzira, ndetse no kwibaza niba ibintu byabonetse munsi y'amazi bigomba gukurwamo cyangwa se bikagumamo. Si ibi gusa bigoye kuko niyo byamaze kuvamo no kubibungabunga nabyo ni ikibazo gikomeye, kuko ubu butunzi buba bwakuwe munsi y'amazi y'umunyu. Ibi bituma bushobora kwangirika vuba iyo bidafashwe neza. Abahanga batekereza ko hirya no hino ku isi hakiri amamiliyoni y'amato yarohamye ariko ataragaragara. Dore zimwe mu mpamvu zigaragazwa nk'izigituma aya mato ataraboneka. Iya mbere harimo ubunini bw'inyanja, hakaza kandi ikiguzi kinini cyo gukora ubu bushakashatsi. Hazamo kandi no kuba aya mato yarapfukiranywe n'umucanga ndetse no kutagira amakuru ahagije ku hantu yarohamiye. Kugeza ubu ubutunzi bwo munsi y'amazi y'inyanja bwabonetse burimo amato y'Abagereki ya kera arimo ibishushanyo n'ibibumbano, amato y'Abaroma arimo divayi n'ibindi bikoresho, hari kandi amato y'Abanya-Espagne arimo ifeza ndetse n'amato y'intambara yo mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Usibye amato yarohamye atwaye ubutunzi yagiye aboneka, hari n'andi mato yagiye arohama azwi kandi kugeza ubu akaba nayo ataraboneka. Urugero, harimo amato y'Abanya-Espagne yarohamye, amato y'abambuzi cyangwa se ibisambo byo mu mazi, amato y'ubucuruzi ya kera ndetse n'amato y'intambara. Kurohama kw'aya mato ku rundi ruhande bifite akamaro kuko byigisha byinshi ku bijyanye n'inzira y'ubucuruzi bwa kera, ikoranabuhanga ryo kubaka amato ryariho muri icyo gihe, kwimuka kw'abantu, intambara, ubukungu ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bwo mu bihe byashize. Amato y'ubutunzi yarohamye si inkuru za zahabu gusa, ahubwo n'ibitabo by'amateka biri munsi y'amazi y'inyanja bivuga ku nkuru z'abasare, abacuruzi, abarwanyi ndetse n'abantu babayeho mu bihe bya kera. Ubutunzi bukomeye kurusha zahabu iboneka mu mato menshi n'ubumenyi n'amateka bitwigisha uko isi yabayeho mu bihe byashize. Mbere yo gusoza iki kiganiro, reka turebere hamwe urutonde rw'amato yari yikoreye ubutunzi yarohamye, yamenyekanye ndetse abashakashatsi banyuranye bakaba barabashije gukora igereranya ry'agaciro k'ubutunzi aya mato yari yikoreye. Ubwato bwa mbere ni San Jose, ni ubwato bw'Abanya-Espagne bwarohamye mu mwaka wa 1708, bukaba bwararohamye hafi ya Colombia. Agaciro k'ubutunzi bwari bwikoreye kakaba kabarirwa hagati ya miliyari 17 na miliyari 20 z'amadolari y'Amerika. Hari ubwato Flor de la Mar
ni ubwato bw'abanyaportugal bwarohamye mu mwaka w'1511 hafi ya Sumatra. Bivugwa ko ubu bwato bwari bwikoreye ubutunzi bubarirwa hafi muri miliyari 2 na miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Hari ubundi bwato Merchant Royal, ubu bwari ubwato bw'abongereza bwarohamye mu mwaka w'1641 hafi ya Cornwall mu Bwongereza. Ubu bwato nabwo bivugwa ko bwari butwaye ubutunzi bubarirwa hafi miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Hari ubundi bwato bwitwa La Cinco Chagas, nabwo bwari ubwato bw'abanyaportugal bwarohamye mu mwaka w'1594 hafi ya Azores. Ubu bwato bivugwa ko bwari butwaye ubutunzi bubarirwa hafi muri miliyari 1 y'amadolari y'Amerika. Hari ubwato Nuestra Senora de Atocha, ubu ni ubwato bw'abanya-Espagne bwarohamye mu mwaka w'1622 muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa ko ubu bwato bwari butwaye ubutunzi bubarirwa hafi muri miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Hari ubwato Wider Galley, ubu ni ubwato bw'abongereza bwarohamye mu mwaka w'1717 burohamira Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabwo bivugwa ko bwari butwaye ubutunzi bubarirwa hafi muri miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Hari ubwato SS Central America, ubu ni ubwato bw'abanyamerika bwarohamye mu mwaka w'1857 burohamira mu nyanja ya Atlantique. Bivugwa ko bwari butwaye ubutunzi bubarirwa hafi muri miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika. Hari ubwato SS Jeasopa, ubu ni ubwato bw'abongereza bwarohamye mu mwaka w'1941 burohamira mu nyanja ya Atlantique. Ubu bwato nabwo bwari butwaye ubutunzi bigaragazwa ko bubarirwa hafi ya miliyoni 210 z'amadolari y'Amerika. Hakaza kandi n'ubwato Titanic cyangwa Titanic bwarohamye mu mwaka w'1912 burohamira mu nyanja ya Atlantique y'amajyaruguru. Ubu nabwo bivugwa ko bwari butwaye ubutunzi bubarirwa hafi miliyoni 218 z'amadolari y'Amerika. Ndagushimiye cyane wewe wabanye nanjye muri iki kiganiro. Icya none naha ngisoreje. Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.